Makurumzari don't improve impact news ne NONGTHOMBAM Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butaram nokchari ngasi Manipur High Court na lauthokiba United Naga Council na November ki tarik ama mamang chahidagi leptana chathakli ba ngasi ga than micham ga kuntaruk suraba economic blockade asi illegal ni haina lauthokre atu United Naga Council bu illegal lauthoye haiduna tongan ba khogi social media da lana sanduli basi masi aran wafam ni tasengna only khogi economic blockade si illegal oire hana lauthopo khatani hairiba High Court ki order sigi matang da duga makhata na kari work ya gatagi habi matang da miyeng thamnuk bi da matang asi khana no bi da impact news ki studio links and biri basi joining us tonight on Manung Hutna HUEYEN LANPAO MANIPURI amadi mite make edition ki editor biri ba oja HEMANTA KUMAR NINGOMBA oja NINGOMBA taramok cheri welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us noted senior advocate oja KHAIDEM manini oja mani busu taramok cheri welcome to the show, appreciate your joining too. Also joining us social scientist Dr. DHANABIR LAISHRAM ni oja DHANABIR busu taramok cheri welcome to the show, appreciate your joining too. Ahanba question se oja mani dagi hogjargi oja ngasi ki khogi High Court ki order hai batare order si budi tarik थासी की अहुम की ओर माने तो ngasi लाउथोप और माने जा मसी की कहतर मसी की significance है कि तो मसी की लाउथोप पसीना मियाम दल पी गदा बा impact मरो इना UNC दल लेगा तो बा impact ना सिंग बसिंग मतंग कर्मा यंग बया अदुगा order सिना करी वो इधर ना तसेंग order सिकिदंग explain तो बियो यामना मंगाई बपोनी हो जिके order सि तांग अहुम के order नि ना हम ताकि बनी अदुदा खुदकता इबोलो होदा दना कोइना लोइना मक्से कोना तो ngarang distribute तौरक पनी ngarang ngasi दम तो aduna lairiba order si High Court na case si pending la public interest litigation ama arkezation ka upa petitioner ama chaugai samle raktagi mangna thabani against the government of India, government of Manipur aduga koi gi UNC gi luching maching gi matakta thabani kona office bearer sing asi su yahon na ba court na implement tawgibani aduna mapung di Supreme Court na tagiba economic blockade amachung ban na ibase illegal ni amasung unconstitutional ni haibasi general oina leire samna harabda mi hapa ise aina yadi haibasi leire adu chawbu tombam na mi halaga madu behta aina yadabra haibasi praman tawdragadi khangba ngamdabanina praman tawba machangmanina economic blockade Manipur da chathari bise chumabra adu UNC na chathabra aduga kari kari pot tawi haibasi sum khanarakpa kanda khara thengam chu thengna High Court na landmark oi tare Manipur gi damta di hogi bangarang han tang humchida mathakta leiriba maya mase khanaraga lamai mari manga panba order sina hairib se chigumba UNC na chathari basi aini yadaba thabak maya mama tauba pochai pothok puchin tauba thingba gari mai thaba aduga obstruction and destruction to the pre flow sida yalakpa kolakpa mayam adugi UNC gi luching maching pothok haleraga adumba noi aini yadaba thaba matawe no koi khangbra kai basi gi mot lorab kan moi khangu dre kai na haiba mayam si torab kan da adigi sarkar na both government of India and government of Manipur asine perakpa DGP security forces ki leiriba mayam sina chu perakpa mayam si yangaga tengo chu tengna na antari base karana hairage haibu one paragraph simatang di mayam khangna na pathoke. Thus, we do feel that it has now become high time to pass order for getting the economic blockade lifted, as the persons, organization responsible for putting economic blockade has been violating the fundamental rights of the citizen in order to satisfy their political wish at the cost of the majorities of the people, which has never been in the interest of the state. Rather, it is proving to be a great obstacle in the progress of the state, and thereby the economic blockade imposed by UNC is hereby being declared as illegal in terms of the decision of this honorable Supreme Court. Supreme Court na general oina economic blockade se illegal ni haidna lejagargasu Manipur da toriba economic blockade se masi chapchana court na cognizance lo bahibdo court ke knowledge da with evidence ka loina na mayam lauthok pa yabi gi port asi la abagi tungda mase economic blockade itself se kanana tawba UNC na national highway ani da tawrib se illegal oire haidana formally and officially ain gi oina court sina lauthok pani aduga makata ba tawbam tokpa unlawful organization oibani aduni dani haibadi court na lauthok kadaba natabani na aina ya de haibachina court na lauthok kadaba aduga sangstana ma unlawful organization oi de sina central government na lauthok kadaba na ba aduna sigi area sida mayamna ngapiroi daba mana
UNC si illegal oire hydra su UNC ki activities se illegal ore machi illegal oire adu ti illegal oire ba thabu pangtho ibo organization si ki mathakta kari tawbe yabage haibadudi both by the center and state government lecture gadamni unlawful organization oiba sigi damakta di section 3 of the Unlawful Activities Prevention Act 1967 da government of India na central government na laukthokadabani state government na laukthokpa ngamde chomna recommend tawbudi jai haiba wapam si hana thamjage okay aduga makata abududi phone nai na bada kaniuja mathang se open question oina tawjage aduga ai ahamba oina oja hemanta lakje oja ngasi gi order sin haiba tare khoi economy blockade sida ohong ba lakani han khanbi bra hau khiba numit kharani asida budi numit chamani from da swai digi economy blockade ki significance hai tara miyam da thoidok ko mase ki impact le rakta bagi mamidi tari adu impact le ti haiba taraga su poche gi mamon de dumak wang ba poche phangdo polom ke am su leiri bana economy blockade se handok ba taraga di miyam da nuai gane haiba gi apa made dumak ti leinari bane adu ngasi gi order sin ta sengna united naga council na su hai riba mako gi khongjeng si handokani natraga economy blockade se lift awuni haiba gi thajabu ubibra natraga masi adum chathara lakune makha tara adum chathagi ne hain khambi ra kamai yingbiu yam lubo wahang ni hoi wahang si mamang da khoi kanona Manipur High Court ki Chief Justice masamang na hangba legre anoi na sanction liba khoi kano si khungyang si kanona khoi ain ya de sin khangbra na haire ma khoi kanada gaidon kamai jel le ba gaidon kamai da hangga ba da khanghodre haire ni ban blockade si lo na ya de si noi khangbra ai kan da khanghode haire ni adu khungam ni masan nang na khoi la thong na khoi kan do na thong na bu di wen ba yai ko adu khummi ba kanghu amana khoi masi pose ai pak he handokane jai thai thachuk thai adu aina khanjai moisi laipak sigi logi makha da thabak toriba mi mani lup mani adu laipak sigi lo kai khumna chatlagadi khoi gi ko na hari bo khum khrasida mu ikai be yare moi khum ji handok be yare atop khum ma khongjang ma sagan ba sum me na khali khoi khongjang si yamna lei sangba ya khong ji yam lei moi gi hector ga adum thaina di hona economic blockade tawba adagi ban tawba blockade tawbagi mogi e da now da singli da yaw ba chen ba isel do he pudok tana ba ko na khoi minna singna na ba pi ba wild ni na su lo ba yai ado ai khoina se da ai na yeng ba na khaining ba khadi lei si court ki wild se yamna ai di masing si ta khoi chengmal le na khali taram na di wo e ma gi process mayam bu de le rang bani khoi lo da thok to mi di nate khoi legal expert nate ado ga su yang se economic blockade pu malem gi karam balai bak ta le rang badage democracy sat palai bak amadabu numit samaga kun ga mangani kun tarungni economic blockade to wasibu ai di malem gi hum da le rang do mande seida sopra kanona akoi ko na yang bi rakadra ko na kama kon bi rakada na khoi jung ngai ri mi ji di manipur lenga ma su tawbidre central government su yang bidre mabani ina lere khoi thong te state government ki mathong ne na haire adai di state government mo haire central government na mateng pangbir ga de khoi ngamne na haire security mayam pire khoi gi madu gi do handok ngamdre government si leiranu leitraga da moi na khoi gi lengak char ga pot am lae laiba poti issue de tai na taba ngasa economic blockade se election ki khulai we gre adu ki khulai du natte khoi na pami ai miyam na wai mayan na pangai haibe wani hoji tangai phadana sang da biya do problem se phang ponten thiana phangi ba khadu di mamal wang yam na wangi posi control tongno posu hona de hoji aduna lambi si national highway 2 hai tare kanu si imphal dimapur lambi si port chang pa si port pusalak pa na live port sing je pusalai di UNC gi ayam yaur kanda moi authority gi CM yaur kanda moi da ni ra kanda ayam pir kanda pusalak pangak tani ata aduga ate te tangai phada poti imphal jeribam lom bidam lak pani ada lambi si kamai tore ngalga barak thong yadre haini thong chap kare haini nandagre haini makru thong amuk yadre maini sumai to na dum leire si nong selakan da di jik lekhom wa ho khoi lekhom na khu yo se amu aga no na khoi uful na khu yo se lekhom na khu yok de ne bo adu kan ga isa pe ya ga thai pot am lae aduna akhoi na miyam na ngasagi logi mateng si khoi gi ikai khumna jan ngai oiraba khoi gi RK Joy sana ahalni anjina mana se yam wa na khona jadana mana petitioner oiga mana toroga se da thagale kota khoi gi PIL ma tawre adu ma pakha ta na lai ni mayam kana na sabu pino khoi khangde ado asigi film si tha ke anu course lai se adu karma matam da khoi court ki wild si fardi phange thau nung to bai yenghen ba kochan ba numit kan da sayol magi man da numit marini thau por kada bani hai ba pot singjal kada bani hai ba ado pot singjal matam da belam ba tine he na por pa yaro ko thau di gari sa ma di por kada mi ga na court ki athang lai bani na adu pot di adum khade nungai ba ko adu nungai ba siga
खतंग लापसिगा नुंगाइबसिगा इलेक्शन गा तौरकांदा अखोई इकोनॉमिक ब्लॉकेट की मैसासी काउबी वाने अवाबसी काउबी वाने अदो हौजिक लैरिबनी सैथेंगची लैरिबनी सिगु मतंग द कोर्ट ना पिरैबा मागी अखोई कायदो अखोई काय खुंगनाय ओइरबा हाई कोर्ट ना पिरिबा मागी कनो से याथंग से आई खितंग नौब्रा ने खली खितंग कंजलनिंगे दे अखोई ना ngairi di sai hajiduna hambada India government pam de अखोई मणिपुर गवर्नमेंट की वांगाइनिंग दे अखोई लो द करी हारिगे कई दम थोइगे सिनी ओके मियोय बगे फंडामेंटल राइट पु थाउम हेना अखोई बो सुम मतन लेरकांदा अखोई कनाना सेट तौबिदनो अखोई कनाना कनबिदुनो सिनीदा अदो मोइता सुम इथोक लेरगदि कमाय तौनी अदो कोना मियंग संबियु हाइबने अखोई हाइदे कोना मियंग संबियु हाइबदा कोना होजिकपुदी मचा अम खतनी को हाना इल्लीगल ओएसिन हाइरबनी अखोई बन ब्लॉकेट तौबा अदगी सुप्रीम कोर्ट ना अदु यादेन हाइरबनी अदो होजिकना मु लाइसिना सागी कनो तामु मन सो हाइबिरे अखोई यूएनसी ना तौरिबा बन ब्लॉकेट से अखंग ना पल्ला कांदा से लो ना यादेन हाइरबने बजि इल्लीगल ओए हाइरबने हारिबा पोसे मसीगी मखा ताबदा करी तौदिनो हाइबदो अखोइना मणिपुर गवर्नमेंट दनि खंगदे सेंट्रल गवर्नमेंट दनि खंगदे नोई सी तौगेरा तौरोइरा तौद्रगदि गवर्नमेंट लेरनु हाइबनि खंगदे कई मै स्ट्रक्चर अमदि पेनिंग बदुगी वाने गी माइकेदि थमजरिस ओके फरजु फरतसु ऑर्डर मदि लाय तो हाइरिबा ऑर्डर सिदा खरगा हेना कलम तारगदि खरसु हेना हुजिक लेरिबा अवाबसिदा खर मखै मसी इवन इकोनॉमी ब्लॉकेट फाउबा मनिंग हंदोखिबा याबगी फिल्म द लेबे हाइबने तो हुजिक लाइबा ngasi खोगी ऑर्डर सिसु सुप्रीम कोर्ट की हांदगी लेजबा मसी इलीगल नि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हाइबा वाखलोन हाइगरा ऑर्डर दुगी परिंग दने दुमक लाइसे मसी अमुका हना रिअफर्म तौबगी स्टेटमेंट नत्रग ऑर्डर अमा होइदुनी अतबो हाइरिबा हानगी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर अमा लेना मधु यूनाइटेड नागा काउंसिल की प्रेसिडेंट फाउबा इदी मधु खंगुद्रे हाबी वाफम फंगदोई खांगदना सुमाय तोक्सलगा लेबनिना नत्रग खंगगसु तोक्सलंबसु यारे अदुबो हंदकी ऑर्डर से अमु ला मतुंगदा हानदगी लेजरबनी ऑर्डर से अदुबो मधुदा इंपैक्ट केमता लेखिदबने तो हंदकी ऑर्डर से लाकांदा इंपैक्ट लेगद्रा अखोई इकोनॉमिक ब्लॉकेट से मनिंग हनबगी वाफम गासे कंसीडर तौगनी खंबिब्रा कमाय यंग उजा थम लाक्से राज होजिकी वांग सिसु लाकेबा सी ममांगदा आइना हाइनिंगबम ले अखोई रूल ऑफ लॉ से लेबाग अमगी मियामदा माना मोइना फंगिबा लिबर्टी से लिबर्टी हा देखोइना फ्रीडम विद रेस्ट्रेंट हाबने अथिंगबा यावदबा निंग तम लेते अथिंगबा यावदबा निंग तम ओरगदि लाइसेंस हैना जंगल साम याम तोरिसे नियम त लेतबिदा मोइना वाइना निंगे वाइना बी मखोंगाम निंगे मफम दा हामबी तुमनिंगे मफम दा तुमबी गुमबि लाइसेंस होय अदुगा अखोइदा लेरिबा मियोबा खुनाइ द पिरिबा लिबर्टी हाबसिदि अथिंगबा यावनेबा अदुगी अथिंगबा रेस्ट्रेंट जिनेबा लो हाइसे मदुना थिंगैदुना कइनो द मैक्सिमम फ्रीडम मियाम दा फंगनबनेबा अदा मसिगी मतंग जि नैना कांदे इंडिया की ओवरऑल मागी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जी यंकांदा खोइ याम नुंगाइबम थोलैसे गवर्नमेंट हाइज द मागी ब्रांच अहुमनेबा लेजिस्लेटिव हाइबसिना पॉलिसी सेम्बा लॉ सेम्बने एग्जीक्यूटिव हाइजना सेम्बदु थबक वेना एग्जीक्यूट तौदोइने अनिदु चुम्ब्रा चुम्दब्राइना येंबसिना जुडिशरी नेबा अन अहुम जीना पुलप तोंगान मागी मियामगी इंटरेस्ट मागी पीरियो पावर दु येंगनरगा लेंगांगलक लमजिनेबा याम साथीना चौखलिसे मसमाइना तोंगान बसिनेबा खोइना सेपरेशन ऑफ पावर्स अरे इंडिया की दी माय सिस्टम जी सेपरेशन ऑफ पावर्स जो लेतबा आइदी पार्लियामेंट द फंबदुना लेजिस्लेचर होइबा पीएम ऑफिस थे लेखरगना एग्जीक्यूटिव होइबा अदे होरेन जज दु खनबद सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट प्राइम से तानरगे खनबा अदुना सीदा अखुइदा जुडिशरी सिगी यामना तौबम थोकपा मयामा तौरक्तने इंडिया दा लेबसी खर सांगना लाई हाय तारे द सेम थिंग अखुइगी सो दुनेबा अखुइना ngasi जुडिशरी सि क्यामुक साथिना पावरफुल होइगेदा मादी कॉन्स्टिट्यूशन द यावर बोट लोइनमक से कनाना लाना तोई कनाना चुम तोई लो द यावर पोस्ट है पीरिबा आर्टिकल द एक्ट ले मियाम से कनाना लाना तोई कनाना चुम तोई जे मोइन ऑलवेज यामना विदिन द फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मोइ थिंगदौनेबा अदा अखुइगी होजिकी निमित चाम कुंतरुकनी थिंगबा इकोनॉमिक ब्लॉकेज से क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी हाइनेबा दैट इज कंप्लीटली अगेंस्ट द राइट टू फूड को अखोई द चेंग अदु पीनी सरकार की पॉलिसी अदु लेरे अदा लेरे गाइसे फूड किनेबा मियाम की चिंजाक किनेबा को अदु की चिंजाक तु केजी दा अमा पीरे लुपानी पीरे अदा तौरनी अदु येलनी अदा तौरनी हारगा मरु ओइबा एसेंशियल होल द गुड्स मियाम जी लाफम लंबी अनि जी थिंकांदा सेंट्रल गवर्नमेंट सु तुमिन लेबा स्टेट सु कन तौम दबा लॉ सु तुमिन लेबा आइदी जुडिशरी की सेक्टर माय सेक्शन जी जो तुमिन लेबा जी तसेंग ना हारगदी रूल ऑफ लॉ लेतबगी खुदमनेबा ngसाइगी नंगी वांगसिग मै लेना नमु येंबि यारिसे
rule of law level lepakta law ma lebedo kanamta na madu violate tawre maram di moi khange ba sigi no one can above the law and law gi mathakta kanam leingam ponte United Naga Council gi akhoi disi law kano unlawful is the khoi khangde ga si law gi mathakta le ine ba hold activities khangi bode ba ko Supreme Court ki mai loi khangi ponina ada sigi zila kanda khoi na hoji yeng ba se High Court na thoiba Supreme Court ki du leina numi cham ko kutruk sure ko High Court na hoji thoiba illegal oina haibase masida mo moina mo tawda tawda is the idea aina pot khara uzeba number 1 moigi reaction je masi last option ne sidagi hen ba moi leitre okay masida moi react tawdra ba ko moina sang na mangai ba mangji sahi yangkhai ju mang phauna roi creation of new state oi rei ba ko adagi laiba pot trend sida ai moi adum sustain tawne khaleba okay economic blockage adubu akoina mu yengba yari sina mu somda sarkar na mu uri sina kamai ogeda hoji se gari khar thare ba gari thare ba ko gari thare ji pasalo thabra hangningai ni maramdi whole the text of the underground lalobusing gi nagagi je maruena sidagi lori ne sina moigi in terms of budget si crore yang rapone moi kai bunga mi se but blockade to kan ga suja chalak tabi tax khomuk pang mak tabi gi hingba warak pazu yaidana aduna paisa pi ga tumina tor pazu yari ko number 1 adu di pot masan tangani man garim da lising kunga lor ga di ko kunga do khoi so pot hen kala ne ba amana mu hoji se khar kom no ri je khoi ni yeng ba yari se hoji government leite ko government leite ma election di code of conduct law thokro matung dagi di ihoga tawje kana pontre moi kaim to ngam bana te decision law ngam bana te kaim to bana te dina aduna khatang kom thok pra mai laiba potse aduga sigi laiba posida election ji loidana sarkar amu semagadi amuk su langang ngai ju oiri ba ko aduga phanamne illegal oi hire su adagi tongan na khoi gi moi da kayamu law gi kai imposition am le su na aidi moigi stanji homdung mande okay taseng na hairaga diko adubo amoiro hojik sida magi rule of law gi taseng ban niyom dui makhada ne with magi khogi implement toraba aidi taseng na magi khogi agency sina ko togom toba police na oigera ama oigera togom toba torakan di dandi phajana pibom tokpa piraga di within the framework of the law ko hoi khara halak pusu yai adubu law ji kasunate masi ma ta koi thingnani maram di our interest is adu gan haibaje mayam leidana logi mathak da leira thabak tawwa constitution wang da to mayam leidana aduna leiriba moigi demand adagi leiriba moigi future moigi aspiration ji kan da khoina parameters ji nga measures to bom changeba sida hotani yang kan da di that is their last resort nika aduna upai ji ai leini thajade upai leini thajade adubu matang sida hangbu yabase khogi order sida yauri si atopa point khara haitare direction mayam su piri Manipur government the state government the su aduga koi paramilitary forcing the su high river national highway ani sida akan ba thabak chathana ba maroina even CRPC gi khogi 144 chalai na ba phawgi wafam yauri aduna somai tawduna hari ba lambi ani sida smoothly poche pusalak na ba at the same time even lambi semba phawgi yauri national highway number 2 amadi 37 ani se lambi patra ledi se maroina imphal je 37 patri se masi samjan bagi direction phawba state government da piri or central government da piri habtara ja somai tawduna direction mayam su piri banina handaki even phab phawgi yauri kari gumba lambi da tholaktana in the high court ki orders in the dana khogi economic blockage se tarak taragati ado hairiba mayam se leibani ozan ko mayeng bi handaki high court ki orders la matung da economic blockage se leiba taragasu makhoi masin hadi ningthina haitare mapangan fudokna tawbanga moi khambi bra kamai habi yeng masida amalere hojike high court na taribo order se adu mapam matam su lere hojikti election mamang oiroi dawra si id election matung do oidorabne ba soidna lokthokini moi handokini handoktaraba soba namdana lokthok hangini egnoida force na ba yare ba tida tangkun manga tha ama 2017 go order yauri do aduna any monga man traga amada free flow ohen gedabani aduga maduda kana gumbana yelakpa kholakpa natra obstruction tawradi saige marak asidi yauri se magi video gram namgadabani aduga madu kota high court khangal kadabani individual or group as lambi the thing dana kota obstruction piri ba kolib se aduna
Hojikti lo laire habi ki poche tomi matam khara thengtha bagi khotha bagi nungai ta budu de koi su nungai te adubu lo gi course ma lo khalak pachidi it will take some time matam khara changya ba aduga once maje chap chana lo kharaga di se nga pi ba su yara roi hoje aina ya de haiba pole chi ta e order si copy si darkar laiba punamakta tha dorimni government of India, government of Manipur, UNC aduga newspaper sing su yan tho haibani adudagi koi mateng pangi bo kin sing haib tare ko de copy loin pi re ba aduna side ai phangau de khangau de haiba lera roya ba amna sigi order sina asumak indraga di kari tawrani hoji illegal oirabanina government of India na government of Manipur na thabak chathabada mateng pangani moida dos tawra roi kari noi ko na haibani haibasulana ko tedi andolon tawbusu yaroi aduna illegal oire haibasi foundation da thammabanina sai unlawful association ya wafam dola ani aduga amu koi NSA da thammige wafam la ani lakpa yarib su bariba tawbu tawdabaduna government gini aduga machi namdana lokthok hanbase Masi Prime Minister na karina hariba party parangi nata badako masi aina khanmadadi magi good office to sinna bagi wane aba I did not that maga koi kanotori ba economic blockade tori ba kangu to galok tuna raga aina lokto hangeni haibna taba nampu da tawra ane aba maram di lo le yai buchi ta na bohana bada High Court ke order chi indraga di kantemo ko leirimni hoji khane gi matamda union gi Home Secretary Joint Secretary Home la kare Army gi makok sing yaw gre adegi notice ta leiriba chok chok ma'am chloina ka gre IOC gi ka gre adegi togador si adi UNC gi member ma'am kauri adu character badu koina matam si lapna thari basi chance pi ko lo na haibane angun makta da hangbane aina tham pi haibane ba maramdi koi na to malaktar ne lobi lo roi dana adida kan mor da toraga tangkulum doi March the Matu the Hangto keeps you Yako. Hangto Karaku, Hoji Kona, Tatarip City, Adam Lawyer Haraga Lord the Reba. Matunda, economy blocker like for the Karitogani, Karitohangani, State government, Loma, Semnana, direction Pigadra, as they cover Mayam say, Meghala, get minor print and electronic media, Mam say, economy blocker, Bangi Pau, Pongbaya, the Pongabadi, the Tarmataka, the local Kani, and a Lapaya Baseco. I go now, Mamanga Tangiva, Petition, the Yauri Matungina, was the order to Tadri, Canadri. Adunani, all Manipur journalists, Unangi, President, Samdaji Party, Semeaba, Mapan Subada, Karinoibu, Meghalea, Adumina. Cover the Pau Pong Basina. Quite a choba Pau Ma, wherever, Pantodore covered to the Yogi. Well, Paudangalan Yogi Toida, Ponga Panda Yogi Toida, Hyperpotama, Yam Chong Leaba. I don't think by my amdo, Makatana, a Quake Karimakan Vocus, Losan Garakasu, Madu Sapchabam Logani, as a Hosi lady about the Hambilido. Court order say, Masi Hojiki, Jay Tarani, and the Nampu the Taurani Central Government. Ikai ngakna degi nan kanona ID Modi na haido mana tawraga mana lokto ke haibana te honorable chief minister na di onna na handuk poina tawi moina tawraga lokto ke hairi braina namdana lokto hanga dawrim ne ba Modi na hairi bedudi rain thiga wa changmana tabada state government na akoi na kuju kalai pire aduga darkar leba security pire nangna lokto pungam jade kari noibu akoi mi halo rabor di akoi da PR to get Heidi Brian. Okay. Adu army Hajilib, see me Han never Katana Teaba. Security my stage by stage lady dana. Matang in Tokani, sing Chini, and they get the gas cap and Adupunam to see no Havenaba. Adu election gang dana. State government look to Pam Tokpado, Marzo Lotokre, Madam the among the Sata Nedana. And the central government to have to talk with the state government Adu the High Attorney General and Adu Tore Machidi Torunu. PR Tauraga Tawdi Tawbani, Natri State Kimatoni, Kotingiluno, and Attorney General, and Highway and my Home Secretary Naga Haramaduda. Okay. And my lady, Adu Lady Pulamukto, Hojikti, election to Loira Banina. Blockade, I know we are the Hibama, so particularly Hojiki and Senator, High Court of Manipur, Labanina. They did Takaira and Neva. Aduna, I know Kanbada UNC na. Masi handok sigeda ba mali. Okay. Okay, yun sila handok itong mali matang sila oza respond to oza dhanabir habi. Ay no thamjari sina ko. Akoi ki tauri ba economic blockade se UNC na treba. United Naga Council na treba. United Naga Council ke praja ka torom magadi ko. Sangoi adu thuna ji loine. Adu akoi na ju guest to we have.
masi district sema matung dagi nongmai yaurisi nongmai yaurisi tasen government of India na sincerely tawning adi mui manata phamina ni ngakta ne adagi di wari sama tamda my ground rule mayam su leidana condition mayam su pinari matra kaaptana mi siriba nongmai kapsel leiba garida dudi prajana su kapo UNC na su kapo eba that means aina haizaina phase ani jam khena greba miyam gi wena torumbadagi underground gi wena torpo matamse sidadi hoi government of India na tasengna masi lok thokni ngamadi aina khanjaina vote ma lok thokpa yaba moina kaino da yam kana ne vote se Delhi na tawduna khoigi kana blockade se lotion gre ga se BJP vote yam kaninga weba ngam gidre entra hoji di vote matung neba vote matung je tasan naroi da bangak neba state su center su ko promise ne dana adu ain sum yengjabada aina khanjari se prajana tawba natabada underground na tawba gi lakpa phase ama oiba sida vote mamang da ju lok thokpa ngam gidra ba adu orgadi yam lai roi dori ba ko adu hoi magi center na magi international communities mayamgi magi pressure dagi moigi jam powerful government ka habasi khara vilify torkane ga torga moina torge na khala dingam bayai maramdi wari sanaraga leiminari ba jingdu kamane ba lais moidu da moina hire ga di toki ba jai ko adagi di amu sai ne last resort na habdo ada ai khoina habasi ya daga di khoi wari saba tokani habasi ju government india na ki UNC के जो टॉक ना वही NNC के जो टॉक किधर ना को अमोनी हम किसे peace talk से टॉक किधरा काय किधरा है बस इन्हें बा अदुने मरम में दना government of India के सुमाय की compromise में आम तोड़ी बे interest में आमा because of that अदुना यम लाइव हो इधरी बा यम लाइव है भी इधरी बा यम लाइव बा तांकंग में दिनते हमने उजा हेमंत लाक्चे उजा ngasi se कोई discussion से दा कोई चिंगी community की CSO सिंगी मिसु यहन जगह खंजबने दबो ngasi की तांकक हाइब तारे हाई कोर्ट की ऑर्डर सिदा मसी अफबा खोंथा मोय तारगसु हेक्ता कमेंट तब यादबा लेबदगी यावबगी तंजादु ngमद्रे हाइब तारे को CSO सिंग हाइतर चिंगी मरुइना अदुबो अखोगी ngasi की discussion से only मैतै खतना discuss तौ लेरे चिंगी इशु दा हाइबी वापम हारक तनबने हाइजरी से कोई हाना लोइना तैयारी तौजे अदुबो यादबा टेक्निकल ओय मयाम लेबदगी कोई चिंगी representative mi hutsing ngasi ki discussion yawja dabne duna makhata na jahmata lakchani si sigi high riba situation asida chingi mioi sing aru maroina United Naga Council aru oja dhan be thambi bada kogi khulai pa ba sing su yauri haibagi pora masi leibani na handa ki high court ki order si in basu ya haibagi ilani haibagi wapum oja thambire oja manina adu oja gi de kmai yeng bi masi in ba ya dori bra ya banga mohin kami kmai yeng bi illoi in gerin hana in ba yare okay illoi masi akhoi India government ka moi wari ma saning ba maso yaw kani wari ma sarakani aduga moina India government gi apama ma moina phangna bhonara kani si matang da warusin pur ngana ba ai kai khang bodagi kang ko le haidu haige snu dok snu kainom di moi soin ki India government ka torga sagi naga pise ko ni khang dia adu matang ni khang dia da se da akhoi sigi district khagi sigi amangam ta le loi gaina wari sabada ga mai yauni gaina haira ganda yara kadra ga na moi khanba chulai rang bane na khali aduna lo si akhoi gi kanona mi na sembani ado moi su mi mayam lein lo su samdok pe ga na lerba mi ni aduga amrom da haraga akhoi leipaki ko za ai khoi na jail changbu kai do ye ga na idai na khanba jani moi da lady se moi wakhalo jam khene akhoi ga ado ai khoi na khange hojik tawriba ban natraga economic blockade hojik UNC na tawri si UNC ji kanamta na ti akhoi mayam loi khanga pone amarom da haragana mamai amarom dana civil society organization he oiba aro sum thore thoragana khulai pa group magi mi he oiba smai torga dum khoi Manipur gi khoi kano sida puari sida khabai khara sare si kuira pot mane aduna sigi isu ji kam ga da loini ha kan da nagagi isu haitar ko nagagi innocent IM gi ni kumbar win haije naga haije innocent IM gi magi khulai pa gi wathok se masil lo kan da loge da bane masil lo dinga di moi ko na phanayam na haira su moi kaim ki roi adagi laipak sigi khoi Manipur gi haitar ko Manipur masa natre moi je Manipur da leibe yaroi na tanto ba adu su Nagaland sara leiru ne moi kaim ta madugi amang ba to mopta leite samane moi dadi aduna aikoina moi bu ikai khumnan ba haibase ko na ikai khumnan ba haibase central government ki makuta leo central government da hojik si sume ngajagi tamona khoina karona haibiduga akhoi ai kitang khena mo khutang lei kanona central government na hojik si ceasefire agreement da matong na leire adagi di framework agreement ki matang lai wari sab sanga bani na port si moina
मोदी गवर्नमेंट सिना मसी पोसे लुसनिंग बदी लुसनिंग बनेबा मोइ खंगी पोनी मिसम मयाम की सेंटिमेंट खंगी मी अदु मोइना हेक्ट लुसन बंगम दिसे मयाम की मिसै म लाकनेबो करिनो असो कोइन तौरा पोसिदा नोइना लुसन बंगम दरना हेक्ट कई वहौ मसा अमदगी थेमसु या पोतुबु नोइना करिगिनो कइनोम न हाइरु बदगी पोसी अखोगी लाना लौनरे गाइना हाइर कदा बगी मयाम की वॉइस अम लाकदा पृथ्वी की मालेम की वॉइस अम लाकदा इना अदुगी अकीबसु लेरंगने आइगोदरी फावेयो अदु यारोय अखोय हाइना यारोय सिंदा अखोई इंडिया ने अखोई इंडिया मसानी अखोई कयाम कुइना मोइन ऑटोनोसिनी इंडिया गवर्नमेंट की लो न याबा टेररिस्ट ग्रुप सिंजना अखोई मणिपुर मसा कयाम कुइन ऑटोनोसिनी अखोई खाम ngамद्रे मसिना सियोंचे उजे इलेक्शन लोरा बनिना गवर्नमेंट अमा लानी गवर्नमेंट अमा लाकपे लाकादि मोइसु खतंगदि उजेकी इलेक्शन ममांग सिदा खर ngang खरा बनिना अदि कोर्ट केसु लो केसु संयाक अमा उजे मोइद फिर बनिना खरदि अखोई खरदि फगलकनी थोना खरदि फगलकनी न खली पांबई खर तोरकनी न खली अदो पांबई तो दकरी मी अमा शेरक मतमदा मदुने हेन ह्यू एंड क्राई थोकनेबा अदुगी पोसी सेदा सेंट्रल गवर्नमेंट न करी फिर लोगोदोरी है पोतुनेबा लाइजे अदुना अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट ना हालगा खादोक थाजनगा अमगा तो मोंग से तो विनुसिनी लखै सेंगना क्लियर कन भाइना जेसिंदा इनेसन आइम तालिब डिमांड से एसिमदी याय सिमदी यारोय मोइदन हायरदम डायरेक्ट मदो ओपन होगदबनी people open होगदबनी यूएनसी नोने तोरि फोटो अखोई नागोइदि हाइदना इलीगल मदु ओनली इलीगल ने हाइबदो मदु सबचाबा थबक अखोई लहुकनी मनिपुर गवर्नमेंट हाइबि यारे मोइ फोन हाइबि यारे मोइ फारो नत्र मोइ कनो तोरो ना एडवाइस तो बिया है वंदा फारो हाइबे एडवाइस सो हाइदि सिक्युरिटी पीरे नो हांगदोन बंगमदे सेक्टनी मोइ हाइजिंजे नोगि दमकता अखोई लई लोगी ओबा थबक तान लखलो मथौ ताबंगै पीरनी फारो पुल्लो जेलो थमो हाइनिंगे हाइबि वंदा मदु हाइदबदु नुंगाइते हाइबि ओके ओके ओजा ब्रेम तो लोजब तार ब्रेक के मथंग दा जामनि दा दुम लाक्चरगे अदो हुजिक नुमित चामगा कुनगा तरुक सुरबा इकोनॉमी ब्लॉकेज सी इलीगल ओरे हाइदुना चाम कुन तरुक सुबा नुमित तंगा सी लाक्थोबने दुगा मणिपुर मियाम दा असुक सांग लाक्पा इकोनॉमी ब्लॉकेज सी याम सांगमन घरे सांगमनदना इकोनॉमी ब्लॉकेज सी करी वहाउदगी लाखिबना हाइबो काउबा याउनरे वहाउजी निंजिंग मथौ ताय खंजै मरोइना अखोगी नबेम के तारीख 1 दगी होखिबा ममांग जगी नबेम तारीख 1 दगी होखिबा इकोनॉमी ब्लॉकेड ने मसी जिरिबाम अमदी सदर हिल्स हाइरिबा अनीसी डिस्ट्रिक्ट लाउथप यारो हैबा दगी जंक्शन के इकोनॉमी ब्लॉकेड ने अदुगा दिसंबर की तारीख 9 दा हैबा तारे था अम हेलो मतुंगदा डिस्ट्रिक्ट तरे लाउथोखिबनी ऑन द नो ब्रेक तलजगे ब्रेक के मतुंगदा ओजा हुंगा मखाताना सानगदा वारी में अम जरी ब्रेक ते थोंजरके इंपैक्ट न्यूज़ में तानलेबी Welcome back. Adon ingbir base Manung Hutna ni 360 degree analysis of news and events with me NONGTHOMBAM. Manung Hutna da ngasi khana jermi ba si ngasi Manipur High Court of Manipur na lauthok khiba UNC gi numi chamaga kundaruk surba economy blockade si illegal ni haiba wa masi matang dani mathang da in lakchan ge se khoi March ki tarikh mari da tare khoi ahan wa tangka ki mikhal pang thokare lagliba March ki tarikh 9 da ani suba tangka ki mikhal su laktori miyo kharana पेन दब खर लेना बसी मरुइना मिखल ममांग दा ngasi gi order se lamaga dhena phagadam ne habe ofum le adu ngosi मरुइना चिंगे लमसिंग दा मरुइना पांथोकदबा मिखल सेकेंड फेज के लामदाई नुमिन नेनी गुमदा ngair kan sida lauthorok pasi masi nuaiba khitang wali habe wafum so lei swai sida di political angle leiba male kai so haina bale masi contempt of court oibra dikhangre masi hangwe abu hang oibra su kangjadre ozada lakchai oza kama habe टिकल का मरी लेने दे ओके अदुगा एने सेना आमगा भारत सरकार का वारी सानबी की मतंग जो पल्लुबा यादे ओके हाइबदे कोई की मरकते की कना गुमना है पे पर नो 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 अदु मरी लेने दे ओके कोई की दी यूएनसी कोबा सिविल ऑर्गेनाइजेशन अमना लंबी थतना इकोनॉमी ब्लॉकेट तवी अदुगे एरिया खतनी नंगे कना कना का वारी सानदबा अदु वारी सानरगा लोचिंगल है बचे कोई दका लेते वारी सानो है बिसु को नसो हाइरोय हाइबने बा अदुना चाहे हेमंत नसो हाइगी बा अदुगी मतुंगिना हंदक्ति कोर्ट की शक्ति से चप चाना सिजनरनी दी मधु भी इम्प्लीमेंट तौदरी सी गवर्नमेंट न तौदरीनी कोर्ट अखोइना पीरिबा शक्ति सी वायल संगदा पीरिब सी शेरफला अमा पायरगा ममिल उछलगा थांग अम पायरिसे थांग सी स्टेट की डिफेंस फोर्सेस सिन हाबा अदुना कोर्ट न वर्द तारसु स्टेट न इनमिदर देना हाइबा थांग अम दियावरी थांग से कोर्ट न सिजनगदम नेबा कनाडा स्टेट गवर्नमेंट अदु सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट तौद्रगा सेंट्रल गवर्नमेंट तौदबा दुदी ngamaroy aduna yam maru oiba mayam adu taudragna defense force ta signal kadoine aba aduna court ke order si macha da illi in len tawdu da khala lai thokpani ta sengna court na bu etu tawrgen tawrabdi madu chapchana tawne aba adu tawna na bohna bada adu da lepi ba nakal ani gi ukin singi tawna su da kal le aba maje karguma tawdradi adu tawni
haina court ki mathakta amuk chatpasu yarimni Supreme Court ta aduna adurigi amuk court na haibasi indre haibordi contempt lokhatna ba gi port asi chu court ta initiate to yarimne ba maram mayam si leibana NSN IM ga wari sanaba adu adagi matter do ko ne de adu upam tokte usu ude adu ga political gi mileage long na napsu leite court okay aduna haujiki court na taribu order se masi attorney court lambi se hangdo hangadabani economic lip tawgadabani haibase haidana lakpachi kulani changna chaba yade court ki aiko ju saudana court ga yam pajana kanna haibe yawe ba ado kulani changna chaba yade ba court ki di mana thagi beduna final oidorimni ado wordi nakal oye to si pros and cons moi da jo hoje kisi go da su yaurimni laiba kolom do si da moi le mauri ba mayam hanjana anira ka homna notice pere khabar da ponge tv da hape laktre dana aroi boina kolom do si da pirimi aduga nohina kari pami haiba si mi ama opportunity to being hard to dana hekta condemn to ba yadabanina pana horan bu oiro adu mi hat po oiro amabu to bu oiro nang na to ru kari no nang aina yabne se khangbra yadabne se khangbra haibisi hangdoi ne ba ado ai koi purpose sigi damta tawbne no ado de nang taw thabak to illegal ni ko nang khodak to ke hebra amtang chance pi ge lega to hairaga di nang ain gi tawpum tawpu to tare haina la kadorim ne ba adna sigi leiri bu mayam se masi khangna UNC gi children singna yam thuna handokpam thoi karigumba handok taragadi ain gi tawpum tawpudo law will take its own course okay law will take its own course hojiki laibo order sida handokbana phagani habi opani jana thambiri se adubu mamang da Supreme Court ki ruling leina sum chatharak banina masida mayam da su thajada ba leina bugi wapum to khatani habi oja mi hat pa se aina yadi se dum hairaga layaba mi hali adu kan taw de dana adu maina Supreme Court na hari chi kalim lep ko am chung ban se aina yadi haibana ba adu da moi tawri ba se court ki acknowledge court na cognizance samalo bum change ba UNC na tawbra UNC di kana no adi ke kali lambi de tawri hoi madu lo bada nong ni khakta de yadana tha ma ni di change ko object ti lo re na tang hum da de nung se illegal oire na illegal oire hana lautho matung da tawrak paduga chumne gi sadharan ko general oina Supreme Court na du madu illegal ni haye ye haibuduga achai mi hat pa chu aina yadi je loina khangya ba du mi hat le ba ado magi ko na cognizance lor kanda disaster tra kanda mala leire har kana manda ni pongdai ne okay hojikti court to knowledge leire leibata tana order phobula abani order sida to direction tare york pasida maru iba direction sing maru ina GOC 57 mountain division IGR south ta akoi direction pirga hairiba national highway sing asida argu maru ina khara koi gi area sing haitari yam kanna koi gi ka haitari section thron lakhat pa yaba mafum sing sida akan ba section thron lakhat pi habi wafum lai aduga koi convoy to nongmai ne sing makapsel posi masi thon dana bohna biba maru ina koi chingna ba mi lai taragadi madu arrest to bi habi wafum hawi yauri national highway number ani makta 2 amadi 37 da aduga mamang da koi gi January gi tarik January tarik 38 da thoki bo order gi matungina koi gi company humputrani thoi thabiro haibadu matusu center na thu matam da tharak na bagi amuksu haitare direction pi basida yauri CRP sigis 144 salaina bi wafum jauri re convoy si national highway number 37 da tham da trawa kuluk phawba chalo haibi wafum yauri lambi semlu haibi yauri aduga state government dana koigi chang da yadra problem mayam si ningthina phangana ba hona haiba maru na petroleum product ka si yengselo IOC do phawba instruction piri sumani yam chawba instruction se pira man hojikti khara makhai di control tarok tok di malin khanjai ado sai sida ozagi oza dhan bigi tongan mi am lai khoi economic blockade lai base khoi isagi oiba indigenous mayam se yokhat pagi tanza lai habi wafum se lai bine kamai di yang bi oza keno khoina yam kumna ying ba yabam yauri ba khoina sarkar daga je khoina center wagera state wagera khoina ga yamna kaimbo pa thabak tawroi ga na haibse Manipur gi miyam zida whole the chaliba Manipur gi di magi basically train service lai tamnina trucks loi purakre ko sana thanabse loi purakre bes da karam ba gari da 10,000 dagi tadna tax lobu yauge more than 20 and 30 years and all this low river tax to gari mapuna adagi di mandu chingai ba karbar wala adagi mapu duna biya to bana teba alu da logi badu alu kg da lupa manga da yona badu dum sida kutra dum yon ne ba kunna dum yon bane ba hedi blockade label laitaba blockade laitring gi jum ta khana jeba adu bokta sarkar sina
से एनी टैक्स लोग से असम राइफल्स की वगैरह एनी सिक्योरिटी फोर्स की मनाक तो वगैरह पुलिस की मनाक तो वगैरह फोंग न लौरगा फोंग न थिनरी से देयर इज मोर देन 30 इयर्स ngasi bawda karim ta de na karim to de ba ko adu ni thaja da basi sum yeng se ba adu adu ko mayam du bok ta kai muk yeng laktra bane ba adu ga thaoina akhoi gi miyam jina tang ju sajari na harau jara le jara madu tang na sajara ju handak ti su phang phang de na tim mu da song na bani da ko adu gi thing ba saw da ba du da hoi mai mot manipur da ai tom da gi wazu na te manipur miyam le थिंग बजिन जो फैना तुमी ले थोपने जो फैना मजिदी कई मोक थोक तबी तुमी ने जो पले ले थोप को तुमी ने थोकी बजु यारी बको मरम दी कई दा मसीगी हाईवे सिदा मोगी क्वाइट की मरु एबा टैक्स में हम लागा हिंगबगी क्वेश्चन में लेबनी ना को अदुना करी की दमकते जिरी की लंबी 37 सेमजी नो ए कोई की मियाम ना हाईवे पॉलिटिक्स वी हैव नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली यू नो हाईवे पॉलिटिक्स है और मणिपुर ले से जिरी दा कोई मियाम ने पावने बसपा मरम दी जिरी द टैक्स लोग जाम देव अदुग मसीदा सतपजिदी ड्राइवर्सिंग जो रिस्क ले दे नुआय बा अदु लंबी फंद्री से कगिनो फलोय फंद्री ने थोंग जु आइते याद्री जु यालोय याद्री ने थोंजी याने यादे हाजिल पुजु याव ने बा पावद में याम याव गिदुने अदुग सोम द 02 जी द को हाईवे नंबर 2 जी द चलना बा सना पामे जी न कगिनो अदा असी एक चत्रिंगे ने अखोय मियाम ना हाईवे पॉलिटिक्स ता अखोय ना 37 चनिंग नि मसीदा पूरा चसे सोम चलो गए खने बा सोम की जिना मुक 37 सत यादना होनर खने बा सोम द मुक चना होनर खने बा मरम दी हाइबा हाईवे नंबर 2 जिदा हो द मागी बिजनेस की करी हब में हम स्ट्रक्चर करके लोय तौ लेग्रा ना अदगी दी लाख खरिबा हेक्टा 11 शेयर ऑफ द होल द टैक्स मैक्सिमम दे लाख ने बा और मसी तू पइजे आई दी को आई न तसेंगना आई की मोट पिजो हाय दी को मसी ब्लॉकेट तौनिंग तो तुमी जुम नहीं थोपा आई सही फान तौदु मानदे ओके सही फान तौदु मानदे हमने तो मतंग से दाइना ओजा हेमंत लाक्चनिंग से ममांग दसु कोई वीडियो वायरल ओइखबले असम राइफल्स की कॉन्वॉय संग मतमदा कोई प्राइवेट ट्रक सिजनरग चंगे हाइबा मदुदा चंगहनदबा चंगबा यादबगी मरै कोई लिंगाई संगदाना भाइतारे अदुम मयामसु लेखिबनिना हौजिक आईजीआर साउथ तगा स्पेशल इंस्ट्रक्शन अमुका सुपीरिबा कॉन्वॉय दन ओमै कापनदनबा सिनबा अदुगा स्मूथ कोई मोसी लंबी अनिसी यानबा सिनबा अदुग चिंगनबा मिलरगदि अरेस्ट तौबा फावबगी वाफमंग यावरी अथिंग अपन पिरप मिसिंगदा अदुब हानागी सुमाइना कोई वायरल वीडियो गा लेखिबगी सिचुएशन गा लेबनिना मसिगी डायरेक्टिव से कराई फावबा इंप्लीमेंट तौबा ngamni खंबी कमाई बिउजा आई कोर्ट की कोर्ट हारे वाजी आई करी नोई मेन तादी आई वखल से मम्मी पूरा असम राइफल ना अखोई मणिपुर द लाई सी लंबिंग लाई मु कदो लाई नुसी मुइना लाई सी नखै याम सेंग हारे इंडिया गमेना मणिपुर दा असम राइफल की फोर्स थामी सिंग सी काउंटर अखोई इंसर्जेंसी हागा दारगा या अदुगा लालोबगी मूवमेंट से थिंगनमनेन हाय अदुना बु वसागी बॉर्डर मैच द पनेंग लोई थमिने यांग जाने अखोई थम असम राइफल थमी सिंग मोइना लालोब थेंगनो अदुगा खुलाई पाइबसिंग लक्सन लो ना मोइदा सिनाबा मथौ अमा तौनबगिदमक मणिपुर लाकांदा तौदबई वानेबा अदुदा कोना करिगिनो ने तौदिसे तौइन हाइस करिगिनो सिन मोगी मथौ अमा लेइमनि मथौ दु तौदबदु कोना नोइ नथौ तौद्रे हाइबा होइम दुमदि हाना ममांग यालमोबा नोइ नथौ तौद्रे नथौ तौ हाइर मगदि अखोइ नुवाइनि यानेबा हौजिक लाइ पोसिदि मोगी के मयादा टैक्स लोबई वारिनि आईएम गी चाक सरुक्तो मसागी कनो का सावे कोई एयर का सामिन बई वारिनी अदुगा टैक्स येनबि येनबि खंगरे अदुना असम राइफल लेना मगदी केम लेना मगदी अखोइना खंगे स्वाइदा टैक्स लो मी लेना वने अखोइ दुम खंगे मोइना ngak सेलिने मोइना ngak पिरिनि सेंबिरिने बा अदुगा अमसु लैये अखोइ कनोना फोर्स ता लैबा मी एमना हायम लैये अखोइ असम राइफल दे लैसिंग सु कनो मीनी दो मोइसु तोलो की थबक तौरिनी मोइ लेपाकिनी हाइबे वानी मनुंगदि नुपी अंगांग थांगनाबा तोलोब सारिनी अदुदा अखोइना लाकपसि अखोइना सिदा लैकानसिदा अखोइदसु काइम तौबिरकनु नोइदसु काइम तौजरोय हाइबा पोट अमा हे हाइनै मोइना अदुना लालौबसिंग द मेसेज अमा थाइ नोइ अखोइदे मुस तौरकनु अखोइसु नोइदा काइम तौरोय अखोइसु तोलोब की लाकपनि ना हारगा याना यानाबा तौनसेना याना चटनै हाइबा अदुगी सेंदुना नेबा अखोइ ngasi कनोसे मणिपुर द थोइबा प्रॉब्लम से अदुना नेबा अदुना सिंगदा असम राइफल लैनी लालौबा लैरमगनी अदो मोइना ताथीबा खरखतनी ताथरी दो कनानो हाकंदा असम राइफल यादबा कांगु नतेबा ngसागी आईएम ने यादबा कांगु दो ने मोइ ताथीरिसे सिनेबा लाइसे अदुना सिगी मतांग सि योरकांदा कोर्टना असम राइफल दा अखोइगी सिंग थबक तौगनु गायना मोइनागा
हाइरिबा पोसे आइदी हाइम थोक्तो मथौने खली अदु हाइगी हाइ तारगदी नोइना थौ तौत्रे हाइबा वाहि ममांगदा हापगांदा आई मदु हाइनिंगे ओके मथौ तौद्रे हाबगी साइदा हाई कोर्ट सम कोग्निजेंस लो मथौ ताद्रे नाते अदुदा लैरिबदी असम राइफल बु सिजिनदबदी कोर्टना तौगदब नतबा पैरामिलिटरी फोर्सेस लैरिबा आर्म फोर्सेस लैरिबा पुलिस फोर्सेस लैरिबा हमसे मसी सेंटर ना मसुंग स्टेट ना मरोइना स्टेट ऑफ मणिपुर द लैबसिंगददी अदुना नि सेंटर ना सेता हाइरिदो अखोइदी पीपल थोपा सिफाइ पिरे नोइना सिजिनौ हाइबनाबा सोमदना मुका इंस्ट्रक्शन पिरो आई इंस्ट्रक्शन चाहे हाइदो इंस्ट्रक्शन दी कनोना कोना पीदो नते सेंटर ना पीदो नते अब मसा के सिजनरिबा मपम जिदा सिदा लाइबा मपुंगैबा पोती सासोन लेतबगी वानेबा आइना तोइना हाइबदो सिदिसु दुम प्रमाण पंगी असम राइफलना थबक तोहंदरिबा मखोइसे आइना यादबा संस्थान में हम लाक्सिन बदन नतना in aid of civil administration haibnaba armed forces special powers ki matungina civil administration da mateng pangbal lai ba singse asina mateng pangnana ba thabak tu di civil administration da laidiba asina sijina gadam na ba Mr. A nangi na si tawbiu B nang na si tawbiu haina manipur gi laidiba police ki mako DGP ka tanarerga अदे CISQ के मकोच मिनिस्टर ने चेयरमैन ओरगा तौरी में हमसे मोज सीजन नन्न बगिनाबा अदुना सरकार न मदु सीजन नदरगा कोर्ट ना नंग मथौ तौद्रि करिगिनो आइना हाइबा यादेबा सरकार दनेबा कोर्ट ना हाइदि बजिकि दुदा हाइगरेबा वाई सेंट्रल ना सुग याम छि पिरेरगा कदौरी हाइदना एडवोकेट जनरल दा करिगिदा थ्रू गवर्नमेंट की ऑन बिहाफ द चैरिपसे ngangiपसे सोय तौदना पिरिबा मथिंग मै हम पिरगा नोइना क्राइसिस सीजन नै आर्म फोर्सेस इन क्राइसिस न कौरो आइदना कोर्टना माइ मथौदी की हेंदोक्तना खुद थिंजिंदना अदुदी मेजर जनरल कौरो अदिगे IGAR कौरो अदिगे अदु कौरो हैन कौरगा हंगरेबा कमाइ तोरिमनो एन DGP ना हाना हाइरे कोता हैन की बिदुगी वानिको अखोइ दि सेंट्रल की फोर्सेस मैम से असि मतंग चपचाना फंगी अदे मोय अदुम अखोइना सिनबा याबा सिनरी अदु तौरी हाइरे हंगे सोमदा माउंटेन डिवीजन दा हंगे अदु CRP की दा अदुगा असम राइफल की मकोक सिंगदु दा हंगे कदुरे अखोइ चपचान स्टेट ना हाइरप सिंगदु मतंग फन मतंग पांगनरी है अनि सु यामिनरी अबा स्टेट फोर्सेस अदुगा पैरामिलिटरी फोर्सेस सिंगसि यामिनरी अबा यामिनरबने तवे हाइरे अदर बोइदि स्टेट ता डायरेक्शन पिपता अबा सेंटर दा पिपता अबा सेंटर ना सिपाई मसिंग वाना पिरपो रगना करिगि पिद्रिमनो 72 होइदे सोरबा सुद्रिब्रा आइन ए गोदि चपचान पिजरे मोइनो हाइरा दि पिनी हैना हाइरे अदगि सोम स्टेट ना जो पिबुदि पिरि अदो पिरा सो अखोइना ngamde हैना हाइरे इनथोक इसिन तों लेरे अबा इनथोक इनचिन की मतंग सिदे दे हानना सुदुम हाइरि पिदि मसिगी इकोनॉमी ब्लॉकेट लिफ्ट होन बा हाइबा सिदी नत्रगा लौथोन माइजदी स्टेट न तौगदमने आबा चेकअप पाइबसी स्टेट न पाइगदमने आबा चेकअप तो सेंटर न पीबीआई अदो सिदी मयाम सी जनरली पीपल सिंगसिना सेंटर के चु स्टेट के अनिमंगना पुन्ना तौ यादे आबा अदुना राजनाथ न होम मिनिस्टर ना ममांग दा हाइगिबिदो डू योर ड्यूटी मिस्टर रिबोबी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी सी तौरो नंगना पियो आइबा मतेंग दो आई ऑलवेज पिगे हायरगा अदु नंगना तौरक्तरदी आइगिसु सेंटर गिसु कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अम लेयन कनागुमना politician singnesu journalist singnesu anina punna tawgadamni internal anina punna tawya roye central government na tawta gadi 356 ta tawgadaba ado state government na tawta gadi law and order economic blockade ti state ki issue da lecheng na laibana uza dhanapir respond to binu man have you simatang sida khoina yam kumna yeng dabam su leiriba mayam yengnada bhai tare union minister la puju du moju khangbara khangdabara dum ngangam dre ko sida khoina yamna phajana yengadau je kanagumbana highway akhoi national highway authority act se 1988 pa biro 2002 ki clause 33 section 33 clause 3 yeng biro sida yam phajam piri ba adi national highway authority sigi protection sigi mogi authority regional gi akhoi guwahati da head office orga notice ki bok thammi ba sigi chairman ju leiri ba moina report pibada hojiki haiba 2002 gi ex matun haisidi karigumba noina control tobung amdradi traffic regulation control tobung amdra problem leraba ado noida piriba power se Delhi na supersede tawne na hairena aduga state ki di law and order state ki my list ya wa state ki chumeba aduga highway matang se national highway ki matang se sida di 2002 gi sida yawi se actually big zani hold the lambi kari kai lam adu mayam ji moi ki property ni aduga last ta kari guma masida control tawung amaktaba unwanted kari guma khar thola abadi
state to da khoi na sinaninga badi center na blanket order ma power ma delegate so ha ba adu pidri ngai state na khuti jam ya de adu hauji poda delhi na si pidri ba hai bi uza highway protection act 1996 su le re atai su le re machidi hoji ke law and order ka mari leina badi di na te ba adu ge de ai chapchana kopna ai nei na rabani yumnam le kai da ade kanchipur da leiriba national highway ni dana asida mai thoktana la harol ga police ka natraga central forces ka kapna re na central government na tawdong na te ba state na tawgadam ne ba highway ka mai le de ba adune hoji ke tori ba economic blockage che asi jo highway ka mari le de ba le highway ka mari yam le ne highway se ibo ka da to du di khoi general okay hoji ke national highway da thoi ba thodo wa thok sing se masidi state na tawgadam ne ba state ke manung da leibe se aduga center na tawgado du di highway ke lambi kai ba toy ba matai da yum khara sangdo on da ba bane amo han yeng biu hoji ke ek amachung 2002 do koina mamangi mayamam da chief minister gi maning thang da lambi chat pa yaroin to ba ina pil tha ba da yam nei na khara ba achok pochang ba na ja jo matam da adu ngam ba ya da ba hai lim ne ba aduna national highway si gi mapu di central government ni chumya ba adubu ai gi sumang da lakpa matam da di ai gi ogadam ne ba state ki aduna yumnam le kai gi national highway da mai thadana chaubi lang thokpa central government ngai roya ba state government na tawgadam ne okay aduga state government na ta sen ngam de hairaga di adu su aina mamang adu su haije gimni state government na ngam de na mo wang na thangalaga center na tawbiro haidana siddhartha sankarai na bangladesh ki kanu liberation da indira gandhi da chinai dana mayam changchel lai ai majority ni government ji adu center na lokchin biro ai ngamdre haiba ama adu punna tawmina ba ya banate adu central government na economy blockage che takhaibu state government laina takhaibu yade ba adu kana umna khangda dana state ka center ga ani na punna home minister rajna na mauda phamaga chief minister na tawraga tawdong na te ba sidi purely checkup na chappaga lokto ka ri khul amata na lokto ka da khul manga changme ya roya ba aduna era si sugai ke era chi matam dele select re ha matam le se nade amase nade raj ke no hai jo okay ozai mta sule ha sume khoi union concurrence ham lai state concurrence ham lai magi mathok tongan lai ado india government lai su khoi india gi miyam ji yai fana gi da mukte le then manipur government je na lai su manipur miyam gi da mukte yai fana lai ek tongan lai bi ai ado di kari gi no prime minister narendra modi na team india hari kari state miyam gi sim mission team india hari kari tengbang na badi kari kai ge si okay lu gi wa to khro khu gi wa to khro aina ke no law and order de tengbang na okay matam le trablen oda dhrabe to center ge one line please ha ai ni mateng pi beduna khine ba di khoi highway mirak ta yumnak ta phaw khot pa dagi di lambi sang sakhi ba adu da my movement to khot pa siga thawaina highway si thing ba si highway blockade to ba se okay masi diga hojiki du poti khine ba adu highway blockade ta sing to ra ba traffic regulation ngamuk tra ba adagi di hold the control to bungam tra ba adagi di misi mina thok ba ya mong de le ra ba sigi film last din अखोई ब्लैंकेट ऑर्डर में सेंटर ना पी द्रगदी डेलीगेट तो द्रगदी स्टेट ना अदु सब्जेक्ट टू करेक्शन अदु दी लेते ओके मता इधर अखोई सब्जेक्ट टू करेक्शन है तर मदुद खरा मखा ता नै नबगी मथौ तारि है अदु आई पास तोंगान बस स्कूल ऑफ थॉट्स हाइ तारे अदु हन पाब दरकार ले इंटरप्रिटेशन जो उंगले रे तोंगान इंटरप्रेट तौन बदगी मुसगी वहान तो तोंगान लेबी अदु थेंगो बसु थेंग ngasi हाई कोर्ट की ऑर्डर लाए चथरीब नुमित चामगा कुंतरुक सुरब इकोनॉमिक ब्लॉकेड से इलीगल ओइरे हाबने अदु इलीगल ओइरे लाथोकि तारगसो हायंग दे हंदोके दुक दिनते मासी थुनते हंदोकनि हाबगी थाजब अमदी लेनरे हाबनी हंदोकता बतारगसु मदुदा स्मूथली हारिब हाईवे अनि सी चथोक जसिन तोबु यानुगि तमता तोंगान तोंगान बा अरेंजमेंट सेम नबगी तमता सेंटर अमदी स्टेट गवर्नमेंट दा अमदी सिक्योरिटी पर्सनल सिंगदा हाई कोर्ट नसु ऑर्डर अमुक हन्ना रिमाइंडर न पीबल लेरे ऑन देन ngasi wonati man hungi tharam se batang sa lo sinjer ge ngasi ge tharam se da oja hemanta oja mani amadi oja dharmil lembek to tharam se batawa happy ke amadi mapung phan bi ke tamta oja humbu amukana thaga cha phondok chari appreciate your journey masine ngasi ge manu hungi tharam ngasi ge reason se karam to bi ge ko da khan bir payagani khoi mail id impactvnews@gmail.com natraga ko gi facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to birga comment amadi feedback thabir payagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongothombaam signing off kurumjari